Tau manatu. E fesoasoani lea awa se lumana'i manuia o tātou ainga maloto I fale. Manatua le por kalame te Tepa le ainga whaatasi mau e te fuimaona makathi. Ia solua vai asta I tasi nei le sifulu le tai au. I lunga le Radio Samoa, sifuli mai vatolu a mo. Ia, e whaatai lava I le atua. Whaatai lona alofa ma lona anga leua. Au tai mai lo tau soifua. Ia mesi fo ilo wola vai fai fo into e mawole nei mafutanga matango fie wa fo se fa ko ngal tato por kalame o le tō Tepa le ainga le nei fo itai au le nei tai me fa felo ia tu mal fa lo tele lava le pa ia mawulunga le tato o tino mesi fo le fai ngal wenga le atua ia a mesi fo o tama matina matua ainga uma lava o fia lava e mafuta mai ai sila mai fo ile nei tai au fo ile nganga fa lo tele lava ia o te whaafelo I tuai ma le fia tele lava ia te utou uma lava. Ma lo lava le soifua ma le langi mama, a pena fo le whaafelo ai ma le whaaloalo tele lava I so se tasi. Ia lava le tua ke lope o lo e mafuta mai ai, o whalo whaatu ma le fia le porkalame le tō Tepa le ainga ia te oe. Whaafitai I le atua, a wā o ia lava o manui ai o tātou ainga, whaafitai I lau tau tāpua inga na I o tātou tua asinisina, lau tau te talo, mea umalava o lo whapena o no tau whaatinoina mō tātou ainga. Ona o pokalame tō Tepa le ainga. O lea o te loa li te lava nai ainga I nai mātua, whaafitai tele lava. I nei fo lava taimi whaafitai le au whai ngā ruenga le atua, tali tonu lava o lau tau ngā ruenga tāua o lo whaatinoina. Bata whai taulanga I fia o lo manuiai lo tātou o tino. E le whaapea, whaapita manu I atasi le ai. Whaafetai I le paia ma le mamalu o le tātou o tinu I a te utou umalava. Le ale wala awina o wala awinai oe le atua I lo ainga. E manuia mea uma ona o le alofa o le atua o le fo I le vi inga I le atua. Whaafenua I whaapitofo I ma le whaalo o tele lava. Na I o tātou business I pe lava na o watu. Tasi ne fianga I a tea ue le mwhautu e seina. Ona o tau lava. E le to e tau whaaleoina le nganga fia. Le whaeina o oe malo ainga I lau business o I tātou uma lava le nā. Ia o whale insinia, o whale tāwale, o whale kāmuta, o whale ainga, o whale tusi, o whale ofu. Business uma lava ne ingalo ia tau. Ai tā ua o tau uma lava I le whaafeloa e le tō Tepa I le ainga. O lau fo I maota mai o lo whaatinoina ngā luenga tō e sāminga ma tō e taimi o tātou tangata. Ia o lo tau tua I whaafetai whaamalo Ia o tau ngā luenga le lei vi ia ai le li o na o tau ngā luenga le lei o lo whaia mō tātou tangata. Whaafelo I atu mai whaaloalo whialawa e mafuta mai le nei taimi o tono lo mota ma le lawa o whapena fo po lau tāwale po whialawa e whaafonga mai e mafuta mai ai. Ia vi ia le atua I le nei lava asa o na o nā lofa ma lo nāanga le lei. Nei taimi o taitonu ia pa malo mātua. O le nei o le vai asa mulimuli nei le tele o ngā nai whanau. Whaafitai tele lava ta māma tina I lo ainga. I lo fo I whale tāpena ina o nā ialo ma whanau. O whanau. Wata se lea vaenga tāpena o watu. O mātua ia pe usu mātua. I ngā nuenga ai o nai tua asina sina. Lo tāpena ina fo I nisi o whanau I le o ainga uma. Ai o te loa iei ainga e whapena. Ia le ngā lulu e whaatasi. Ia le fesoasoani o nai tua atu, mātutua, I se tonu o tātou ainga, whaamalo lava le ngā lulue. Nei lava taimi ia, o te whaafeloa I ma le whaaloalo I a te oe le nā. Ia whao le taimi mua whaatoa e whaafonga mai ai, si sila mai po kalame tō Tepa le ainga. Ia, le se au ngā ni po kalame, o se whawhangu fo I molo ainga ma lo ainga. Le nei lava taimi, ia pe lava tūlanga māsani, o le upo le atua molo ainga ma lo ainga. E maua le tusila mātai o lona mata upu e lustuma le lima. Ai mai le whai upu e tostuma le lima whiwhilia na e o le fastfood o lea o le whai tauina uma. Ai o watu e isi taimina e whai taule I atonu to o tele lava usi la fia le nei tala. Mātai o lustuma le lima al whai po tostuma lima e o le fastfood. Ai o le a o whai tauina pe a watu na le whai upu muli lava e fastfood whapea le whai tauina. O na tali e tuaila o le tupu. Pape atu ia te ilatou e moni o te whai atu ia te outou. A wana whaia e outou le tasi o pito I titi. O uso nei,
wa u leo o tau whai e iai. E talenga Yesu, a tunu o sila fia whai mai Yesu. O ai lava se o pito i titi, o le tali muli muli lea, ina wa uma na whetala yatu lea li, na o whale pui pui, na o wase siani, na o le lava lava, na o tau wha ofu i a tau, pai tau iai, ai o le tali lea lea li, pai mai, a whaina e anga le lei, i so se tangata wha pena, o hau leo o tau whai e iai. Wa o amayele nei foi tau ma le whiompa i ale atua. E tu watu i nā malo whanoro tele lava na le whamanatu atu i lo ainga mō tātou ainga. E au ngā tele mō lo o tātou ainga le taimi le nei. O leo o tātou tūlata i le taimi o le whailonga ina o le aso i fua mai o le tātou mutai. Tau lava tātou le kirisimasi a le mea moni lava. O tātou whailonga ina au kirisiano ma le whanau wa le atua mai tātou. O na o le aso na so i fua mai ele ali. Wa o mai ina e whamanatu wai o tātou ainga umalava. O lo ainga, tonu o tātou e kālesia, o lo fo i whale. Papi e nāfo i lo lava ainga, ma whanau. E whamanatu wai a te tātou le fōwai. Le fō i sili lava na mai e le atua mo e mau a wala le whanau o le kiriso. A iei mea le lei o lo o mai fo i fo i tau ni whamai o le tupu lea. Le tupu lea le tātou te whailonga ina lo nā soifo. E ona le upule nei. O le langona wa o maia. O a mai o tātou ainga. O tātou tō mānatu i le nei lava Christmas. O le taimi la awha atino i nai le tele o whai ngā mea lofa. Mai lo ainga ia te o e lava ma lau whanau. Ia po tonu fo e kālesia wa te lava i o taimi fitu whaiai. Is fo e kālesia e whaise la o Christmasi. Moalo ma whanau te tonu e kālesia o ainga poto. Ai a mai oe mau, o Yesu tā manatu i tua atu o lo lava ainga i o loto i whale. Pai mai le upo le tupulea, e tupulea tātou te tulimatai nelo nā soifua, mō tātou ainga. Pai mai, o se au pito i titi o i lātou, a whaina e whaia le mere nā, mō le tangata le nāna fieinu, le lava lava, me whale pui o au le nā. Wa o mai, mō tātou ainga, mana i tele mātua. Pa mole lava malo whaalo le tele lava. O hani mea le lei mwhauna e whangu le whanau, e mai se au ta maiti la haiti. Ioi, ai au ngāfo i mō tātou tangata mātua, o tangata uma lava. Ai, e silsileo na o tuli matai le whanau la haiti. Ina ia te tōle whatu lea, i loto ta maiti o la haiti. A o iai, o le taimile nei, mua u lava ia, mō whanau la haiti lava lea tamā, tina, ma ai, avane, mo le taimile nei, avane o ne whai oe lau Christmas card. Le whatau mai pepa fo no cards fo i e. O mea watu e wha amanuianga. Ai se ai nei taimi, mo se mea e tuli matai e tina, mo whanau la iti, pa atau mai ni pepa, tele e pepa nai mau e whale lo whale tusi. Mo plain colored papers, ale o nāfo. Pa o ngā lava le api, mo se wha o se tusi e malo. Pa o ngai ta maiti aia o wao iai. E tusi lava ia. E lona lava lima. E te wha amatala i ele tala o Christmas. Ma le alofa o le atua ia te oe maa un whanau mai e Yesu. A o wao iai le upu o le atua. Pe tusi lava o whanau mai Yesu i whale o manu. Ia, o ne whaile e tusi e sanata. Pule lava o tamaiti, very creative. E le se tala ane la o tala le nei. E o mai le taimili nei. O lo o te wina, o tustusinga a sia o whanau o la iti lau, tai whaas fulu mon tupu tau sang. A yeina ia lato beni, sa ave e yasu, ma tustusi ia lato wata o la iti. O ni maata ua ia tea, a o wawa ai iai, o mea na tusia mai le loto le tamai titi la ititi au la ititi la. O la ona ia teau, wha maasani au tō warama tātou whanau, tusi, wha o ngāle taimile nei. E wha o ngā ailo na mawhau o le aso o Christmas, o le aso soifua le ngata le tele o me alofa. E ave iai le upu o le atua. Ave iai le upu o le atua. Ona e a wao fo ile a alu i nei vai tau, na alu i whale a onga. A wao iai ina i alofa i lista mai titi i le whale a onga. Ia hanga le lei i lista mai titi, o nisi fo il taimi. E tusi a tamaiti a lato kāti a Christmas card. Ona, tusi e lava lātou messages fo i, lātou tala e ave i o lātou whaia onga. Tasi le mea, o te whaiatu tala nei awai moni awai ei,
po ia nisi o walo e whaia onga. E tai me tusi e tamaiti o ni nai upu e amai ma whai mea alofa mai e whaia onga. E tā ua te wingos whamatalanga. To tō le whatu le titono lo aina. Ai mai se lava I le tū whaaleanganga. Tala noa ma whaamanati ai ave iai. O le tau fi atonu ai longa I se aina. Ele ai ni colouring pencils. O ni peni fo I e vali. Ai ale ai fo e tele I o whali mawai se pusa pe atau tā ai o le 5 tāla. Ai o se investment tele ma le tāua. O se tupe o ngai whaatau mai ai. Tu ilana, me se lawa tātou tina. O se ngā renga tāua po se au lelei o le whatu lelei. A o wao whai lau tama, whai lau kād. A o wao iai tusi iai. O le upu. A tamatala I ele tala iai Yesu. Whai ia tusi lalo o ata. O mākoi le amai ia me alofa iai Yesu. Pe sipa pe whape I folinga. O le mea mai le loto o le tamaititi. Pamatala I ele tala I na o atu leo mamoe, ngā tau te sila fia ma o loa. A tu sila wa tulau lava. O le ale ata e tu sila tamaititi. Pe na o le urupo o tulau lava o istamaiti e tusi. E whaala potu o na tosi le ilalo. Pe o le 5, pe o le vai. Pa pe na o se teu funga la awhai o le mea alofa le ave mo Yesu. Le wingas whaamatalanga. Ele ngata e te tō le whatu o le kirisimasi I loto tamaiti. Ai o le awha pēnā o na tūwhāti fo iai. O mea le lei oe o ina ai le whanau. O se tasi o vaenga o te fia vātu fo I le vaenga lea. O le whainga mea alofa I le taimili neo Christmas. A whai o oe o stangata pese tulou lava. Ai o le whautuanga lava ia ma se langona e vatu. Ma se le fo ina mātungu ma tamaiti o lea o ngā sasa. Pa pepese I whale o mauta o tangata mātutua I le taimi o le Christmas. A whai o e tangata musika. Le lau ki tara, le lei fo I le pese lau whanau. Ia, ai ma whai e eise whale o tangata mātutua la talata ane I le mea I tau te alala ma nofua. Tau wo, ave iai, pa anoi iai pe me whai o tau watu e tāsi pese. Tau te sila fia e se le fia o nai tangata mātutua. Pa anoi iai, wa iai alava e le ofisa o tangata mātutua. Pa le mai nei, e whai ene tau watu iai. E tata ai se tau pese ma tau whawhia iai I lea taimi. E mana I tele nei vaenga taua. Ma tau iai le tala le nei. O lau wasi e singa, I le whale mai. O lau mea alofa le iai Yesu mo le kirisimasi nei. Le upule na avatu le amatanga. Le whai mai e Yesu. O ai se wa e whai iai ia mea. O au le nā wau tau whai iai. E ta whamatala iai le tala o le kirisimasi I upulata mai. E te loa lava o e ta mama tina ma lo whaaro te. Le upu e malama I lau whanau. The way you deliver the message o le au wala e te momoli atu ai lau whaamatalanga I lo wafine I lo watali. A ia talia. O lea e te alu e ave lau mea alofa I a Yesu. E te whai iai. O le finangalo lea o Yesu. E le eise mea alofa e sili. O na fia ai le finangalo o Yesu. E le o toi soifua mai Yesu. Tamaiti e le o toi va ai tātou I a Yesu. Ai o le mea le tā te whaia, si au tama, sau tāu e ave le mea alofa lea, ma usa se tā pese le whale mai o tangata mātua. O lau mea alofa le nai ave mo Yesu I le kirisimasi I nei. O oe le tamama le tina, o na o porkalame tua te pai le ainu. O le whatu le nā tātou te tuto, pen o wat e ma whai e oe tamana tāle ki tara, ma whai fu e tina na ofa, ai se mana I e uma tamama tina, ma le whanau pe am whai. Ama whaina whaavanoa so waso lava se tasi. So I tū la se tasi. Alu lau pensini lau ta avale te alu ai e te asi. O se mea tāua. A whai fo I leo lea. E ma whaiona e whai se teu funga la au. Mai lo tonga la au lava. E a whai eso tonga la au. E te alu te momoli whale mai tangata mātutua. O mea nā talia e whale mai tangata mātutua. O te whaia mea nā. Mātou te whaia mea nā, se mātou fo I mawhtanga tina. O ato mole lotu mole, mo moli atu mo whale mai tanga ma. O lau lava teu, e tau mai lotonga la au. E a o ai le whanau. Ma o o e le ngata I mea whaatino. Ai o lo whapena na avatu ai le whiau tāua o le tapena ina o lo ainga mo le Christmas. Pātai tere lau tō whātia tia o te le lopo o te ingo tātou whaasalau wha businessi.
tu watu ina ona tu e fu i mai le tu e fa wong se tala ona te tala ai le o le tā telefoni o leo teiloa o le vai aso lona tolu le nei pio na watu e lima tātou mea alofa o le utapena ina mo le kirisimasi o le ase ina le aso lua sifulu ua toa iwa i lātou o lo ua iai o lātou swafa o le atala ina foi le tātou telefoni i le aso le nei mo nisi foi vala au mai le ase tasi mea tā ua te sila fia o e mawhai ona e whaia mo le nei taimi o tāpena atu mo le kirisimasi e lo baina e whaali ei lau whai ngā mea alofa mo le kiriso e leo tātou te le o mawhai le taimi nei na e sila ma o ai i le matai e mawhai e me whaatino i tonu o tātou ainga o na whaalia le alofa o le ali ia whaafitai lau tau whaatia tia o na toi fo i mai le toi whaonsi na tala i titi lava e tala leo tātou telefoni ma le whaaro tele lava. A second COVID-19 booster is now available for all Pacifican Māori people aged 40 and over. This change means that more of our family can be protected from getting really sick from COVID-19 and ending up in hospital. You can get your second booster 6 months after your first. For everyone else, having one booster still provides good protection. To find out more or to make a booking for you and your family, call 0800 28 2926 or go to bookmyvaccine.co.nz. O se wo fia ina pese ia e lemba fora fai te tele oli i le whanau mai o le mesia. O le mafuanga lea, o le atoe awina tuai ele radio sa mo le tau vanga pespe sengar Krisimasi mo le nei tau sanga. O aso fia a wamalo longa mai fi au mga luenga le tau sanga, ta atu pe pese lo tele a wale whamara tuina o le pepe fau o le Krisimasi. Ta pena mo se pese lo ainga, po e tau video o na lafo mai lea ile radio sa mo /pespe sengar. O le video tele ana reactions i lunga o le Facebook, o le amanu malo i se wha i longa matango fie. Ta pena mai te unga maranaia, tātu pe pese ai, ma le fia. Wata tala lo i al tātu tau vanga le temi nei, lafo mai loa lau tāpenaga, Radio Samoa /pespesenga. O le a whangata la foina mai o videos, i le asos fultolo te sema, o na whai loa leo whai longa, i le asos fulfao te sema, i le afora se fulu lua i lau auri. O le tau vanga, e ta tala bo so se atu nu o lalolangi atoa, ia manu ia tele lava Krisimasi ma le tausanga fau, mai le pulenga, ma le a whainga luenga, ale Radio Samoa. O sa ile sau ta vale fo. E o watu ma le lua se lau ta vale te fili ai le Porches Cars e Clark Street New Lane. Tara noa ia lalo fautanga loa mo le ta vale te fina ngalo i ai. Ta sire tau sanga o le mechanical warranty le se ti posi ai ai nga whapitoa. Wala au loa Andrew lalo fautanga loa i le Porches Cars i le olua lua, lima i vaiva, lima olua iva. Olua lua, lima i vaiva, lima olua iva. Pea fio mai le e Clark Street New Lane. Mum, ai se ai ka kawai ngā o alu i le fomai, pia ki ngā lo whai. Wa leo ka whai kuai. Se Mum, Ngā maua lo uso i le fever rheumatica, le ngā amaka i le whai ki ngā. Ngā whai mai le kausi mai, e le lope maua i foi o rua malo kua finge. se o ke malosi i le vaenga ngā. A whai e mai sa kamai kiki ko kongo o se ainga. E kele le awangoa e maua i foi sa kamai ki pe aki ngā o la ko whai. O ke le whakamala ia oia li I maso me. So se wha I ti ngā lava, ave siaki e se tausi mai, po se fo mai, tanga I ane ele alliancehealth.org.nz, mo nisi wha amtalanga. Ia, whapoponga tātou proklame o le tui te pai le ainga le nei tai au, o na utulata mai le aso I fōru tātou li, o le taimi o whai ngā mea lofa, tātou ainga e tui matai lava, tātou tangata po I se mea fia, le aso I fōru tātou o li whaola le tui tau whailoina lea, ai o mai o tātou ainga. O la se mea o lo e whiwhili e lo ainga po e manatu I ai o e moni, tātou te le o tui wa ai lo tātou matai, le ona le aso I fōru. A le a se tāpenanga ia te oe, na le whamanatu al tō te pai le ainga. Tō te pai le ainga tō ina se whatu, I loto le whanau e mātitua o te tonu lātou te manatua. Le a se mea lātou te whaia, manatua le upu leo a watu le whiong pa ia le atua a whai le whatu au whaafonga mai. Nā e maua le mātai o le wusu malilima, pai upu tōsu lima le whaasipun. A le whai unga lo fitala I le tupu le tātou te whailonga ina, o nā soi fua mai a whapeane ai. O ai lava wa e whaatino ina I ai nei mea lele, o a ule nā. Le wingas whaamatalanga le nei tai au a tōna nā fōsanga o tōna I atu. Taimi o tea. O le ase mea te whaia nei lava taimi mōso o se tangata. Ia e le ngata pe o na watu le whatu I tō le whanau. Pata I tai iai, whai le kād, pe me whaina tusta kād, ave mō tangata mātutua I tōna whaile mai I tangata mātutua.
o te tonu foi, nisi e mātutua e tonu lava lautu e kālesia. Wae e iei tātou e kālesia, iei o tātou tua asinsina. A whaasino se si tamaititi o lau whanau whaisi kār, mō le tina matua, po le tamā matua le nā, e lava se mea na te mwhau tei tonu. E ese le fia le loto le neito e ina po le neilo o matua po ai lava. Ia po le whaifi au foi po ai lava. O ai se tangate te whaia i ese kār, mai le whanau. E la ngona le fia a wa ngona le tamaititi, lona i loa le mea te tau na whai. O le whai ngā mea lofa, e le na me tātou te wha tau mai le whaloloa, ai mea mwhai ona e whaatinoina fo i e oe mai lo loto, o le upu e a o ina matoina i o tau whina ngalo ma tātou loto. Tau ma whai e tu umutu atu i whanau, ai maise o lo lātou sila fia ma le ola i le nei taimi. Nei fo i taimi, o te manatu, e fo ni si me le mwhai tātou whaia, e tātou lava tangata. E whai ona e fisosoani i tangata matua, tau te tua oi, e sila fia, whai ona e moaina lana vau. Fisosoani ai a whai o Yesu tunga la au maneia, ia piki si teu, ave le tangata nātou te so, le a fo i ia, tu lou lava, o mea le lei uma, a whai e lava lau whaasua, ia, e me whai ana e whai e sina wha, lea lava se mea te sila fia, o se la au se pot plant, ina ni nai wha amanatu atu mo lo wha alolo tele. Ai wha ali e tuai le alofo le teimi, o i tātou whai me i tātou o le whanau a le atua, tangata anu sa mo whetu whai, o tātou manatu le nei teimi o le whainga me alofa, e wha ali atu lo tua o i le nei lava teimi, pe mua le vau, o la se ngā lue ngā stoe ina po silo matua me whai ona e whaia, so swani iai, pe te me whai ona e alu e whai maila na whaatau, sili iai, e me whai ona awane i alu, anisio nai to imolo matua e o lava, ai maasani iai whai e te alu e whai maila na whaatau, tūlanga uma whapena, a tonu o taimi whapene, e whaelo ailo tātou wālo lofa i o tātou tuaoi, e le whaatua o ia, o mea le lei uma lava i le soifua ma le olo tangata. O le stasi vaenga taua, o te fia a maia. O ani me taua e lo soifua nei Samoa, e le taimi le nei, a o e iai lo ainga i Samoa. E mwhai o nā oa o mai a tātou titono ni misila nei. Wa iei mea tutupu i lo ngolanga le taimi nei Samoa. E mwhai o na e tō mānatu iai, ma e manatua e a oa o mai i a te oe, i le taimi le nei. E mwhai ona o whaapea, i Samoa, tātou tele i maua nei mātata ilo ia i a te oe. E tele i maua, ma o maua, moa ula tau tala na oa. O tele i maua le tele o nei mea e tele, mātango fie o tele o mea alofa ia o maua i nei as. O ka whaile mātau la o Christmas, o tele na naina e ova le sefulu mea alofa o Christmas, tele o mea alofa. A o aso lai Samoa. E le aine mea alofa Christmas i moa ula vaia. Tau ale mea alofa o le fia, wa tele le pulingi, wa ai le pulingi. Pau lava leo le aso pe u te iloa. E fai ese pulingi tulou lava. E tau ale pulingi fo i le apa pisu pono pauna. E maasaini na fai ele pulingi le na. O le taimi le na fia ai. O le isi mea na ongloa na le lisi tau sanga. Tulou na saka ai le pulingi le. Tau lungo le ulo le i afu te le lava. Ana ave iei o taimi na o tupe o pene. O pene, taimi na o se leni si spenso o pene ma le pene. A le pene, e na le lua lava pene e masaini tu iei e le mātou tamari to e ina. Ia o le tangata la, e tipi le pulini ai maua le pene oka. Ta fio la, o tele i mawaina lava le pene. A le pene na a maua le si tau songa. Ia mātou fa tau mai ele lo le tasi. O le boe loli e tasi lava, mai le fale o le to e ina o pita. O na mai le mātou vai ina, tulou la o fianga ia. E te manatua, i lo uola e Samoa. Ala se o mataua moa u, le nei taimi o matua. E whai ana o whapeatu. Very grateful, whaftai i le atua. E mawhai tātou whapeane. Tātou te tepa i tua i mātango fio le atua na whai e taimi e talaboma o le titi Samoa. E la ngona i le whaitai i le atua. I le whapeana le anga me, le ai ese le mana ia. Peo na o whai atu e ese le telo. Fia le nā taimi. Ia uma o ta ele fia o maua le o fou. Pena le pauleo le taimi
Ale o luta maiti, yo luta maiti mo tinoa, anisi o taimi fo, o mo fo ki wismasi, ia manai paluni ina wo o mai le taimi fo, wa pe o taimi le wa uia. Pe to a matan tau watu paluni au tala ititi, wa ma tau ia o le tau tala ia tau. Wa le taimi nei, e te la ngona ai le whaafetai, i le manuia mai le atua, i le nei taimi o lo seifua ma le o langa. Le asa sala tatu telefoni, mala au mai, o le ase mea te sila fia e tau e mwhai ona e whaatonuina ai i lau whanau ma lau ainga e whaatonuina i le nei taimi. Au ta pena atu lau ainga mo le whainga mea lofo le Christmas. Le ale se mea te whailo atu e sesi tangata le anga le leio le atua. Pio na o mai e ke visto ia i tātou wai wa e whaia iai o au lea. Manatua, e lima tātou mea lofa e se ina i le solua sipuru. Ta i se lau tā la, ma ato o te penaina o no ieni nai mea alofa mo le ainga. E lima tātou mea alofa, ia leo o iei e suafo nisi na bala au mai, i le vai asa o tona iatu, ma le vai asa o tutua, ia ai la atatala tātou telefoni, ma le whaano tele lava o tō whātia tia, bala au mai, o nisi bala au mai tātou leina masani, tolu fitu tasi lima i watolu, tu uina no suafa i le tātou sei, tātou mea alofa, tā alofa lava. Talofa. Ia, o tu e ese tātou bala au. Ia, e tu e tau whai mai, nā tala tātou telefoni, tolu fit silima i watolu. Bala au mai, o la se mea se tasi o mea tā ua e te sila fia mwhaina whai e lau ainga. Mone nei vai taimi o tā pena atu mo Christmas. E whai mea lo whai lau ainga e seisi tangata. O le a fo e se mea te manatua tā ua. Mo o la vaia. Lo soi fuane lo ainga i Samoa. Aia o au mai ai mo oile nei vai taimi o avea oi matangata matua. Manatua tā ua tele lo finangalo. Tolu fit te silima iwa tolu. La se me te whaia. Nei taimi whai lo atuai lo wanga lele e se mea lofa. E te whaia. So se mea lava. O e fili tā lofa lava. Tā lofa lava e ti. O le suafa mal whaaloalo. O whanua. Whanua. Ia. Whawhetai tele whanua sa noa maia. Ia, whawhetai lava e ti mol polkalame nita e au matango fiel polkalame. E sa le lei lava lau sungai. Taimi foia o tātou i Samoa. Ia ele aini mea alo whaina vai taimi. Ai le vai taimi nei eti o le o tātou i New Zealand. O la o mea le whai le taimi nei eti. Ona... O le Mako family doctor, he's a very good man, eti. O le mela le o walu whaatau mai le ako. Whakau mai ma mea all the different goodies, le o atu iei to tonu. Le lau o mana teu le lei, o le lau alu e aga iei le family doctor. Ia ma whai mare ula lo le lau family doctor ave wha ulai. O le mea lo whana kisi masian nei, inga. Pe o se mea na fo ina lo, o mai la lau whana uniri tae, o whai mai, ma mua sefo o whaku. O la mea lo fai ave le family doctor fa mai. Ka e fia nice ki ele oe fa tule ai va ai. A tato ma fau i ngā ruenga nei e fai e fō mai. Mai le tau sanga a toa O se ngā ruenga fai ngā tā tele. Ai na o sina mea lava. E fa ai e tuai. Le appreciate ka ko ngā ruenga al fō mai lai fai. Wai le fai ngō fie. E fa mai lo le kala lau kinki ki fa mai. Nga ia kele nga example wa whaia mamlinge kisi masi Sakuro lea i oe. E le whaapea o se mea ke le la vai tātou tau mawhaia. Le hala wasina mea. E tau atuai. O lea tātou te alo lo whaia la tau. Mala tau ngā ruenga na e whai. O la o mea alo wha mua na alo whai ne kisi masi eti. Ile nei tau sanga. Ia ele i whaia isi mea alo. E peo wha mua e alo family doctor eti. Ma alo whaafitai. Ia, whaafitai tele lava ia te oe le tina, mo le nā, tā ua e se le mānaia, ia, o le langona lava lea o te abatu fwile le ia ta uia, po le a se mea ia te oe lava ia. Ai whaafitai tele lava, panua mo le wala au mai atu ngā fusi sila, te utama i whatinonga ia, o whaatai tai fo i mo ia, pawale mea vava, ai pe whaatanga ina i lātou, Wani si po la tu te ai le ai e tu o tu lava ia te o lava si la fia
I o mano bili ai la la fai mai ma fai ano wanu atu e vatule ia la mea ano Okay, fai ia. that's lovely. Manaya. Ai vi ia le li whaktai whanua. Ia le whala atu lo swafa i tātou sei. Whaktai le atu fo ilo swafa le tātou sei mo le aso lua se fulu. Whaafonga mai le aso lua se fulu. O tusa e toe tasi le vai aso lea le vai aso. E se iai e swafa i la manu malo i tātou mea lofa. Ia, tā lofa lava. Talo falava te o falitua e ti O le swafa mal whaalo alo. o Tina. Tina whawhetai Tina. I saunua ia. Ia malo lava soi fue te o falitua. Mana ia ia lo pokala mel nika e au. Mana ia fo le au tu o le tusi pe o le fa malo si ai. Ile nika au. Ia awa o fasoa atu. Ia e moni mfa maoni. O se mea titi e te whaia mo se isi o usua tangata. Ia tātou te leo wa aia i le tino ne wa aia o tātou mata lo tātou wa li i whaola le tepe o la tātou sauni whamanatu lona soifua mai. A o lo usua tangata wa e whaia i eise nei titi o le tua lava nako i Yesu Keriso. A o lau a se mea manaia e ti wo tu mai ria unuma i le nei tae au e whaia sa mea alofa mo se tasi nei Christmas. Wai se tasi sa o le fia mo uita wa o stangate uma lava le sausanga o la lava ita. A lea wha losi na saunoa iai o le whalitua e whai malui o mātua nganga. A vea lea taimi tāua, ai mai se lava fo yo a awia. A whai sa o le, a vea lea taimi. O te to ina i le tua, le loto tal ton mal whaama ngalo e lo loto. O te whaama ngalo ai se tasi o lo a inga o la whanau, so usua tangata o la e kale sia sa o le fia iai. A o walo o te whai se mea lofa, ma whiloa ai, songi i le songi, wha le angaga i songi pa. Amene. Ia vi. Manai a tele. Whawhetai mo le portalame manai a nei tae ao e ti. Whawhetai tele lava tina. E ese le manai o lau saunoanga. E ese le manai a whawhetai tele lava. Tono o lau whaafonga mai foi ma o whaalonga. O ni whawhangu le leia, pe lava na abatu i tātou portalame. O tu le tino, o le loto, o le mawhau ma le anganga. Ia o le vi inga ave le tua. Ala na fo whangu le li, ile nā mea alofa tāua. A wā o le li i lava ia. Ia o le alofa lava ia. Ia, ma le whamangalo. Ia o me le le umana. After tele lava, ia te oe tina. Manuia le aso. Ia manuia fo le portalame eti, whamanuia le atua i la wafionga whantua. Ia malisunga i whawhiangainga mo le ngānuera. Tele lava. Esel manaya. Esel manaya. O tasi ia vaenga le le tātou te. Va ai iai. O le musumsunga le li i tūlanga pe o ne iai. O le whainga me alof ioi. E pe ana o vati o mea whaatino. Tātou te whaatino pe o na o fola. Ai ese fo le ngalue o le alofa o le atua. Musumusuina o le anganga. Musuia le nei tina pe o na i tau. Le a wha maangalo atu. Ia maalo atu fo i mawhiloa. I mawati se me alofa. Mo le o le ese tūlanga o fi ese iai. Ia o teimi moni lama. Ne lava teimi o tūlanga le leia. Lota leina perta telefoni wala au mai. O lua swafa ia wa ave tono tātou sei o whanua matina. Nei tae au o lo maua pele avano o lo maua le tātou teimi. Lo iai o tātou minute o lo toimo le tātou porkalame. Ma le tua pena avati. O le mea sila matawa lo loto o le oa o le whanau. Ai le ele tau ngata le mea talofa. Talofa lava. Talofa. Malofa fua fatua. Malo so full swafa mal falo alo. O mata. Mata. Pa fitai mata sa noia oile. Tina ko le te mai tai. Ia fastai mo le avanoa. Ia a sa lero sa unoang. Ia tai ni o tai Samoa. Ia a o tara titi. Pika ke look forward for ngale sa minga sili fo i e maua ila ta mea alofa a. I mai o te mātua.
ia e po le ale mea lo fa mo vai mo mo foi le anga sa ia o sa fo ine ia o fa pena ona o fai ia fa na mo la to fa na te fai mea lo fa ya ki la to uma ma o la to e o ai la fa na uma tu e fai la to mea lo fa mai te e se ania la ina o lo mo fo ele fai ya o mea la e ke e o kumako e va ku me na lo fa o el pipi o fa ko le mea sa fa sa mo o ma tu e mai se o nga sa ia sa fa ia mea lo fa mai te mai te o te le o fa o mai ai nei ia nga ta fo ile ia o te o te asi inga te mi nei ma te o te le fa o se singa ma ko ka le si ai o se ia ma fa te fo ila to nga lo fa nei te ni mo au ai e ma sa no fa ia le pol va se fo ia la fa ia na se singa ma va to nga lo fa ia inga lo o va si ia ta na mo no ia ia ole mo watu sa longa mata ia o e la longa sa no o sa no mai sa no mai mata ia pa e fa fonga mai ina lo fai I tai bia ta mo ai ia a ne wo ta no mai nei ia le fa wa ia me lo fai ai I ta mai tin fa na ia nga ta fai ia o te alu asia wa inga I tanga matua mai tinano fu em fa sa no wala se ma ave ia la to me lo fa tin level nei I pol vai asfofo ia fa wa fo ia na ko kala mi pol na fo fango lo fa ia tinam mo ai nga asia sai to no ma ko kalisia ma nei fa tai tele lava mata ia fa man via fo ile atua ma ia to ina pele fatu ma wina pele langona lele ia e mata mo fie lava ia e fa man via ti o tina fa pe na fo yo tina man via pe kala fa pe na fo po e to ngane ia se fo ia Mas si ba nga tau fo ile te fia batu mo por kalami Elena o tato moa lava ia ole langona moni ale pe na wat Elena o e tato di tau ia pe tato ainga al fa manatu mai le proclame te pele ainga ele fa tua o ia le alofa wa pe le fetalenga le al tato le tu fa mai so se sia po o ile na e anga le e pele ala le te watuai ele o na le immediate family e te tono o tato ainga o ai se tasi fa fuatu o mana umia le soswani me le te watuai no fuango tangata matutua o isi tangata o lato mana umia le soswani Nisi te sila fia e le o iai ia ni mea tau mafa po ni tulang fa pena na nei ia aton o taimi nei wa o fa manatu e ma watu le upu lea mai le fonga lava o le tupu e ona le fetalenga le nei ai tau ia esa le manei le matei o na i lusu malima e fai tau i fai poto su lima e fasipo na nei e le ngata fo I alo iai fo inisi o tusi fai tau o lo fa pena al fa matala i pele nei alofa o le alii malana saunoanga se o onga mo tato o le talaina pele tato telefoni mo se vala au o le maua tato minute o lo tutoe mana tua he ese le tele o mea tau e whauna e whaatinoina e whaari e tuailo wanga le nela vataimi e lena alo fale nisi fo o tato ese le tele o le tomai ma le taleni wa ave ia le atua e mea tau lima O nisi e whainat e esi tina matua si o mātou ainga tālo whai. A tonu aigo whai malanga atu lea soa lo whatele atu mo oi ta alonga. E a whai wo whatonu ina lau malanga, ta ina lau soifua e lea tua, ai ngā malanga I Samoa. Ale nei tina, e wobat, o lana tāleni, o le whainga o ula, o le ngate na o whainga o li pine, o le wingo stala. E iei se le tāleni o le whainga o pale, o le sui ina o ula. Ma nei e fo le nai te whai mea lo whai se tangata. O isi lato te whaonga ina mene I pale o ula. Ma nei e alo te baba ai atu te leo o aso slow lava tō whai a te tia. Awa e te whalanu lanua I o na pale. Ma nei a. No winga e le tangata le ele tāleni lea. O lo wha a tino ina le tāleni. A whai e sau tāleni o la ale mea lo whai le atu o e abati atu. Ma nei e foi e te whai mea lo whai te whai e se pale fua I Mosesi. Unexpectedly, I miss a lava tangata ni te le ma fau wina. E te whaia se mea alofa mo ia. E ese le mane e te lava o e alofa I sis tangata fo ilia.
la tele I mafauwina e aiga ma oe e watu ese mea loko o tāua le tina lea lo matua lea ona o ia e whapena e te ia o sau wha ula mai oe se ula e whapena lo na anga le lei fo ilea a ola le tā leni wa valu se fulu ma le tolu ona tausanga la avalu sumu le wha a o lea lava e whaatino lea tā leni te tono whai whamanuia a iei fo se si o yeso na tā leni tasi le vaenga e whaatino ai le tā leni lea o le whaonga ina le nei taimi ia matuwha atuai I nisi e mana o mia ni so soani nei taimi ele whape o mana o mia le ai o le taimi o le whainga mea alofa e whaafia ina ai le loto le tangata e a whai te whainga alofa atu I se mea alofa I taimi whapene o le tala ina lalawan tātou telefoni o le e tātou minute e tutoe pala au mai o le ase mea e te mwhai ona e whai le nei taimi ia e le ngata e te alofa atuai I so se tasi lava ale mai tangata mātutua o alama mea mwhai ona e whaia no fuanga o se ainga o mana o mia sosoani te moaina le vao lo tua au le tamama le tina tu e ina o se tangata e te stila fia o Yesu whaalawe whaafuose ina tula I mai mana o mia lo lato ainga le sosoani o tūlanga uma whapena o mea alofa whapena e le whaatalia se io o le taimu le Christmasi po le Christmasi pai ona e whaatinoina le nei lava taimi awa fo ini tāua wa e o mai tono New Zealand nei ai tō mānatu lo son fuane I Samoa na e o lane I Samoa e se lava o tātou ainga matulanga lo soi fuamalo ola I Samoa o ani swinga o ani mea le lei o whaia le atua le tele o langa le lei o le atua o sui e lo soi fuanga I tono New Zealand nei ai me whai ona e whaafeteia le atua I tono lo ainga nei lava vaitau o le tala tā telefoni whai ona e wala au mai ai tolu fitfita silima I tolu ina ia tuina fo ilo swafa I tātou sei o tolu swafa ia o mai le nei tai au panua o tina o mata o le atu ina atu mo le tātou sei se ina I le aso lua sifuru le masina le nei tātou sei o le whailonga o le tupe se lau tāla ia ma se ato fo o te penaina mo lo ainga ia masani lava mo le Christmasi e whaongaina e lo ainga o le maua le avanoa mo nai minute e te tōru tātou por kalame. Pa le sau fina ngalo I lea tau. Ai o le mea sili na o manatu iai. Pa o ngale nei taimi a oa o le whanau. Pa amle mole la wha manatu ia te I la tau le tau o le soifua le li. A oa o iai na ia tustusi I lalo. Ia I loa le tamaititi, whai le kād o la ulava le whautuanga. O se mea tau a le tusapa o le na api. Ai foi fata ita ina faila na kai e tusi foi fa e tusi sa tusi ia Yesu pa pe atu Yesu manuia lo was soifua fa e tusi pule a plala wata pa sino ia tusi la to le fetu na lo ta ita leo ma moe ave betele emma ta uma ia mene tamai ana le ata le fetu la tusi le tamai titi fa pe manuia lo was soifua Yesu Tari tonu mai, a tonu mo nisi e whapea. O le alea mea, ai o te ta watu. O le te lei o le whatu nai te jitō. O le te lei o le whatu nai te aoa o ai lau tama. O se o wafine, o se o watali. A tonu e le na o tina fo e whapito lau tala o na o tina le tau sia. Whanau lait, ai ei fo nisi o ainga. O tamala ino no fo mal whanau o le tina lai whaingangu. O nisi fo I o taimi. E sili fo ina tele o tamaiti e mawhanawhana fo I mawhatanga ma tama, jaimi fo I la lea whaasino e fo I le tama lea vahenga tāua. Ina I e loa fo I tamaiti lea vahenga tāua, o le tusi ma whaini Christmas cards, le teimi le nei o le Christmas, I loa le kāre whaatau mai le whale onua. A oao, tusi lana Christmas card e mai I a te oe, pa iai alu oe whailau card, na avele na nase, yo o lawa le teimi whai tātou, la o Christmas ia ona e saulo le faali ma ia tea e se le manaia o nei vaenga uma pe a e loa ona pa pena ona fuafuaina o taimi tāua taimi quality time for ia o taimi le lei o taimi nei le mwhaina whaangaloina le tele o whanau o taimi e te tui na atu le mea lofa sili lea e pe lava o le whaamanatu o le mea lofa lea e batu ta mama le tina e a o ele tama ma le teimi nei fo teimi
A o tāpena mo le Christmas. Mai se lava le whanau laiti. A o ao iei le vaenga tāua. A o ao iei le winga moni o le Christmas. Ma whaatino i le alofa. Tau iei le foi upu lea. Na abatu le ne tai au. Ma o ao iei le soifua mai o Yesu. Whapenana whaata i tusi i lalo i o lātou lima. Ma tusi i lalo ata. Le soifua mai o le li. Pe mātango fie lau ai pe le ai mātango fie mea uma fie le loto. O le tamaititi o le tama ma le teine. Ka ai tau atu iai. O le mea lewa e whaia o fie ai lo finangalo. O oe tama po oe tina. Pātai tele lawa e lo taliena o tonu i tō mota malawa i nei. Po i tai au o le tato por kalame lea mo le nei mai o sa. O lea ua mala o mai fo i whanua o tina o mata i le nei fo i tai au. Lātou ina foi o tō suafa whaatasi mai lātou o na nana vai asa o tōna i atu o tōni, te leti o tōni pau, ia, o pola, ni whapena foi o na, iai o ia neta o atonina o Luisa o le au o siolo, ia o suafa ia, wa iai mō tātou se, ia so lua se fulu. Pātai tele lava, mana tua, i me lava tai au, ia mana tua le foi upu nā wa avatu, mō tātou ainga umalava ma loo fo i ainga. Ma le tua o ngā tele i tau longolongo e le o tue wa aisesi le tātou matai ma lo nā soifua. A wa ia o a o mai lava i ate i tātou. O ai lava tātou te whai i ei se mea le lei, le alofa atu i ei. O ia le nā o tātou whai mea alofa i ei. Ai tā pena, wa tu o mai i lo fale ma lo fale i tātou ainga. Life application, i le nā o le tū fale anganga. Ai ma whaina whaatinoina i au ngā iuinga, o mea te o ina i whanau tonu o lau aina, mō tātou ainga. Ia whaatei tere lawa italiena o te tonu o tō mōta malawa i ne tai au, ia lava i whaafonga mai ai, o te tonu ne ia tunu o Samoa o tunu i whafo, i whaatei tere lava, o le atu i whaatei tere lava o tō whaatea tia, manuia le atua, ngā luenga fo il ne aso, ia ma i elfi le mu o le atua, ma ia manatua o le atua o le li ia o ainga o malava ia ai soifua ia ma ia manuia